Ustaše i četnici, saveznici i neprijatelji u isto vrijeme, šokantne istine o saradnji onih za koje smo mislili da su smrtni neprijatelji. Sjene Balkana, 42. godine. Zamislite ovo. Usred Drugog svjetskog rata, dok nacisti gaze Europu, a balkanske planine gore u dimu, narod vjeruje da zna ko je prijatelj, a ko neprijatelj. Ustaše, fanatični nacionalisti koji provode brutalnu politiku protiv Srba, Jevreja i Roma. Četnici, srpski nacionalistički pokret koji se zakleo da će se boriti protiv okupatora i osvetiti svakog poginulog Srbina. Dvije strane, dva ideološka pola, zakleti neprijatelji, ali istorija krije nešto drugo. Jer na prostoru između Drine i Neretve, u sjenama planina, događale su se stvari koje bi mnogima i danas izazvale šok. Tamo gdje su obični ljudi ginuli u ime ideologije, njihovi vođe su sklapali tajne sporazume, razmjenjivali pisma i čak zajednički napadali partizane. Tajna diplomatija, pisma, dogovori i neutralne zone. Već 42. godine četnički komandanti pod komandom Draže Mihajlovića počinju da vode pregovore s predstavnicima ustaškog režima NDH. U tim dogovorima dominira hladna logika rata. Ti ne diraj mene, ja ne diram tebe. U dokumentima pronađenim u beogradskim i zagrebačkim arhivima navode se konkretne razmjene poruka između lokalnih komandanata. Razgovaralo se o linijama razgraničenja, razmjeni zarobljenika, pa čak i o logistici. Zajednička operacija u ime neprijateljstva prema partizanima. Najkonkretniji primjer dolazi iz istočne Bosne. U proljeće 42. godine u okolini Foče i Goražda dokumentovane su zajedničke akcije četnika i ustaških jedinica protiv partizana. Čak su zajedno planirali napade, dijelili teritorije i međusobno se obavještavali o kretanju partizanskih snaga. Ustaše su znale da ne mogu sami da se bore na više frontova, a četnici su znali da im je partizanski pokret smetnja u planu stvaranja Velike Srbije. Ideološki neprijatelji su tada postali privremeni saveznici. Bilo je čak i slučajeva kada su četnici zarobljavali partizane i predavali ih ustašama, što je za mnoge poslije rata bila nepodnošljiva istina. Jer narod je vjerovao da se bore za pravdu, a ne da igraju prljavu igru interesa. Poslijeratna šutnja. Kada svi kriju istinu. Nakon završetka rata 45. godine, kada su komunisti preuzeli vlast i Jugoslavija krenula putem jedinstva, ove priče su pažljivo zakopane. U službenim udžbenicima ustaše su predstavljene kao fašistička neman, četnici kao domaći izdajnici i jedni i drugi bez nijansi. No, istina je bila kompleksnija. Dokumenti su postojali, ali su godinama skupljali prašinu. Oni koji su znali, šutjeli su, jer bi istina značila rušenje mitova. Značilo bi priznati da su čak i najljući neprijatelji, kada im je odgovaralo, znali da sarađuju i da rat, kakav god bio, rijetko ostavlja prostor za čistu i jednostavnu podjelu na naše i njihove. Danas, kada pogledamo unazad, jasno je da Balkan nikada nije bio jednostavno bojno polje. Bilo je to mjesto gdje su ideologije bile isprepletene sličnim interesima, gdje su ljudi ginuli za ideale, dok su njihovi vođe vodili svoju igru. Ustaše i četnici jesu bili neprijatelji, ali povremeno su, kad je trebalo, bili i saveznici. I zato, ako želimo da razumijemo prošlost, moramo imati hrabrosti da pogledamo i u njenu najmračniju stranu.